Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Jubab Menteri ya kejengkam ke Kongres dari Bateri Kambha Bajob yang ke NPP House Nem Arjar Arhulai Lada ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ke klaim terikam kumno kipriu kidang jid ya Konrad ke sama kumu Menteri Rambak kejala pada ke parti ke bau ilam pantau Sarkar hagasin ke baar ya kene laong da Menteri Keterangan PHE Umar Kios in Marang habai dai bat kejeng keno Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Bak Winston Pala bak Sarkar MDA kanang tangman kular Henry Kamla Setia ban penulong ye kejeng kular haba jubab ya kejeng keno Umar Kios ulong ngidang syudep ke election MLA Arjar Arhulai palada ke National People Party kebayalam ya ke Sarkar MDA kam Bateri Kambha balai kipat bak kirang jid ya Konrad ke sama padi ke parti jong bantau Sarkar Umar Kios ulong bak kene kejeng jid biang kipat bak ya ke NPP kapan bak ke NPP kala teribha na ke bentau upat bak pad hagane ke genti ke baar ke Sarkar jelah hak jengelam Konrad ke sama kala sedang menteri bahabiang lang ba sibun kira jong ke kenhun menteri Sarkar ban penmento ya kipat bak bat ya ke jelah habai dai bat ke jengkam bak ke Kongres kan job habaro artili ki parliamentary seat tata hasilong batura Umar Kios ulong ngamyo bak ke Kongres kadon keno-keno ke jengkermen bahkan job hak election MP Lok Sabha na Meghalaya ne bakan wan biang hak ke bor Delhi lang baki kam bak Sarkar jela hak jengelam ke NPP kalale na kebenta ke bah kemiat kipat ba bat ke jela barok kewei ngati kena basis 4% ke NPP kan job habaro atli ki parliamentary seat Menteri Kapulai Putih ke jela rakam sama balong ru unang ilam ke National People Party NPP ulong ba ke sen Kongres kadai ke history bat kipat ba ki kwa ya kalawai bat ke menta bat kim kwa ban wot ya ke history kanai ke jengkren menteri bat MLA ke NPP kalami hadin bawa unang ilam ke Kongres ubak Winston Pala hagasni baar ulong ba ke Sarkar pedeng hapok ke jengelam ke sen Kongres kala thek bunsha ya ki kam penroy hak jela bat ke parti kala don menta hak banwan ra ya ke Nehu IIM Shillong NIFT Shillong bat kiwai-kiwai ki project kam penroy hapok ke jela rakam sama ulong kai ke ba ke Kongres kalale kadai ke beladep mensywa menta kala don tang hak ke history bat ombu ya katai tang hakikon tongin ya bu ya kitai tang hakikon kipat ba kim ju wot ya ke history ki kwa ya kalawai bat ya ke menta la ong urakam sangma ulong ba kipat ba khamtam ki samla kidai ban jit ya ke seng ke ba kumno kinjit ke seng ayu ke bala ban treibha bat ke seng ke ba kumno ke bala ban tawi kilat ai kam ai jam kidon ki khep ba ke ai ke badon tang hakikot isla ne omla ban pencisha ya ke jinglar kam ong urakam ya ke seng bat ya kinong elam ke seng Kongres kipat ba kim juk kren syapang kini ki ai baro bat ke ai ke balaji menchua kan sabit kum ke menchua ke ai ke baule ke ai ke ba ulale haki por menchua kinong tep wot menta kira ya ke jing don kam jong kene ke por ke ba menta la ong urakam sangma